Maşallah, bu жақта деле соода өтө сонун, кызып, өтө жакшы бабалда окшойт. Элдин баары букалар жакта экен. Негизинен букалар өздөрү деле билесиздер, жакшы баа болот. Булар да бир четтен тартып силерге маалымат берели. Мына акамдар кыз тотот мына жерде. Мына кишини тарткоч. Канча берди ака? Ана гангирден сура канча берген, өзүнөн сура. Мен айтсам ишенбейсиң. Кыйшык берди окшойсуз. Мен айтсам ишенбейди, аксакал киши жалган айтты дейсиң. Өзүнөн сурачы. Анда кылбаң ака, жакшына оңдоп сураң эми. Аксакалды капа кылбайчы. Орукчан десең тазадай көрүнөт. Тазадай эле. Бро, тазанын орукчанысы. Кыскасы бири-бирин келише албайт. Хоп, келише аласыздар, базардар берсин ака. Азыр бираздан келиш калсаңыздар чакырыңыздар. Канча бердиз ака? 77 миң сом. 77 сом акча берди. Бу жануаргач секин дагы бир четтен тарталы. Мына жерде дагы бирөккө баа болду окшойт. Неске мен канча коштум? Бу сатылды ака? Теппетең коштум. Баалар канча? Канчадан дейсиз? 90дон кем. 90дон кем бар дейт. Негедир базар кызып атат бүгүн. Башка базарларга карагандачы. Мына жерде чек-чек. Канча экен ака? 95 миң дейт. Жанар эч канча деле жакшы каралбаптыр. Мына жерде дагы бир кашка бар экен. Ака канча экен? 105тен. 105тен дейт. 205 миңден дейт. Мына жерде дагы жакшы бир бар. Канчадан экен ака? 120дан. 120дан дейт. Сизден дейт. Коркутат го адамды. Мына калы уже байлап коюштур элдер. Мына жерде өтө сонун. Мына кандай десем, шивиш биле. Ошолор бар экен. Бар баа болот экен. Булар кимден экен ака? Булар долларлар менен эсептеп алышат го. Yok, номерін yazıp koysa, kimdir parделки deyişi mümkün, başka deyişi mümkün. Мына жерде же баа болуп атыптыр. Мынабы не болгонун билбейм. Кутуп атат го бул. Азыр булар дагы бир четтен бааларын сурап билип беребиз. Бул Кыргызстандын букалары эмес буларчы. Булар бөлөкчө букалар экен. Азыр эми бааларын бир сыра билели. Баалар канчадан ака? Булар 90 миңден деп сатты булар. 90 миңден де. Общий сатылып кетти уже. Общий сатылды. Общий сатылып кеттир. Канча баш бар эле? 25. 20 баш бар эле. Тегиз пародалар кандай? Баалар ар кандай? Симентал аралаш чачылып кеткен болсо керек. Булар аралаш дейт. Бул 90 миңден общий баа болуптур. Баа болуп эле сатылып кеттир деген. Тегиз. Бир чоң баа бар экен ортосундачы. Секин бир четтен бuyakta 140'dan sattınızбы? Şu akam buqalarda 140 mingden satıptır. Bul akam özü negizi buqama iş kılat da. Bul akamı көп көрөм базарданчы. 140 mingden satıptır. Жақсы satıptır bırakçı. Daha bul жақтан мына жерде баа болуп атат. Мынаны көрөлүчү. Дайланып дегендей. Мына жерде таргыл баа болуп атат экен. Канча баа болуп атат билбейбиз бирок. Канча баа болуп атат экен ака таргыл? 98 миң. Мына таргыл экен да. 98 миң баа болуп атат экен. Şuga beriңem. Baraka. Bir kat kızıldın. Kızıldınca. Var lan. Beriңem. Var. Şerikli işliği berin. Ya bu. Ya o şurada ne? Bol aslan ben veririm sana. Öko özgür. Eki. Ne? Ya ondaydı öyle. Oğlum ya şöyle. Ya şöyle verir. Ben biz ya şu çalalım. Gel. Gel badanınız kızıldı. Ha. Ya çekin. Gel. Oğlum şurada narı söyle. Ya berin. Ya şurada narağı. Kasabamalar var. Bizden arağı kasap dağları deyt. Bırak. Bunlar biz anca dile bu kadar düşünmeyiz de. Hamza yukarı. Ara bu kadar. Ya bunlar da satıldı bak ha. Çok.
Bana Türk'ten susundum. Birini, evet, Ha. 140 mingdan ketganlar, ha? 140 mingdan ketganlar ekanda. Ular ham o'zi hozir ele aytib o'tganday. Qancha ekan aka bu? Qancha ekan? 110 ming. 110 ming deydi akanch. Bak bir chetdan ko'rsataveraylikchi. Qancha ekan aka? Aka. Qanchadan ekan? 10 dan. 110 dan deydi. Yaxshi qolar ekan biroq. Chetdan bu yoqda tatib ko'rsatiladi. Ne yoqda bozor jamoat qizildi o'xshaydi negizdanchi. Ama kichik qo'yam o'zi. O'zi sizlar oladi bu yoqda. Qaysi baholda aka? 394. Ana. 100. Buna Qashqarga 110 beryaptir. Yaxshi beryaptir biroqchi. Tamam bu yoqda qattiq baholda o'xshaydi. Yok onu ondan vermeyiz acı bırak. Aile, prosto seninki ya uçuyor şunday dedim mi? Oo, ben Ya acık hoş turan kişine verin. 110 dan deydi aka. Ha. 110 dan deydi. Ondan aldım. ondan bilginde bunu olan şey mi? Ne? Say ne özüm var da ben. Ayttım mı sana? Ha. O hadi var telefonda alo kılıp oturup kayra geliyor. Ular o'zicha sekretli so'zlar bor ekan akalarimiz. Yoqdagi qolar ko'rsat. Bavolda aka jonlava, ko'rtasizlarmi? Jonlava ko'ryapmiz dedi. Najirda dabri sotilgan o'xshaydi. Baylarla, boşaltmam Qaysi sotildi aka? Bu yerda emas. Bu yerda emasmi? Bu yerda emas deydi aka. Qancha so'ratasiz aka? 122 ming. 122 ming deydi. Rostmi? Razı olsun, berib ham deydi. Yaxshi kerak, yaxshi baho qo'yibdir. Ha, bu chetdan dagi ellerim barli baholdiqna. Ko'ringizlar o'zingizlarcha. O'zi ertamen yaxshi baholibdi. Antishdim, daikni suv tashib ketadi. Qancha ekan? 130. 130 ming deydi. Sekin. Qancha so'radingiz? Bu 21 sıra oda. Ben 22 verdi oda. 22 berdi da, 21 so'radi. Ming so'm talashib o'tganda, endi aytganlarchi. Qaysi baholda? Avval böyle canlı. Ha, jonli ko'rayotgan bular. Qancha ekan aka? Kaç kanal? Erkak yigit aka. 120. 120 ming deydi. 110 ga berib berdim. 110 ga berib qo'ydim deydi. Ona bilen ona. Bunda meni narxda da berar ekan. Rally bada aytdi tavanch. Yaxshi avam ekan biroq. Mashallah, shunday avalarim ko'p bo'lsin. Da bir sherigi bunday ekan. Necha? Bular kimdan ekan? Sizlardanmi? Qanchadan? 300 dan deydi. Bular ko'rgan odamlarlar bir bo'lakchali nimada qiladi deyim-da. Va bu nimedagi buqalar ekan o'zi. Siganlari, qaysi ultlar bilib etgan biroq. Shuna buqalar esa sizgon olib chiqib o'ynashadi-ku. 300 mingdan edi. Naq o'sha buqalar ekan bular. Bunday aytganlarcha negizidan na müyüzündeler qaraqolar bir 4 qarish chiqavi. Müyüzün astilechi. Na bular chekchaydi o'zinchalik. Buların semizliğini qarab qo'yingizlar. Elning bari shular menen Alloh sotadi. Bari tang olib bunday buqalarni kinodan ko'rib yurganmiz-da. Endi o'zine kelib qoldik-ku. Bu buqalarning da bahosi bir sira so'rab bilaylikmi? Qashqa qancha ekan aka? 160 dan bunlar. 4 öteng 160 dan deydi. Jonivorlar. Asosan bağırgan ekanda jonivor. Nasıl daha ko'rsatadilar. Bu o'rta ekan. 160 mingdan deydi. Akalarimiz. Törpüşlük buqalarni olib keltirdi o'zi o'zi. Sizdan yoqda dag'i tartib ko'rsatadilar. 4 kişi olsalar mı? Bu yoqda dag'i qanday ekan bilmayman. Bunlar Qozog'istonlik parada o'xshaydi bo'lmaydi. Qanchadan? Kimdan ekan? Qanchadan? 100 qanchadan? Al kelganda olib qo'yibmi? Optum alınıp duracak. 100 qancha mingdan tushibdir deydi. Sizlardan emasmi aka?
Kimlerden ekan ha? Erkek jigit aka. Erkek jigit. Ha, 207 ming yap. Nani 207 alınıptır naç. Bir jaş torpo ekan, 207 alınıptır. Bu balık dağı bunçal semirmese gerek, suda жүрүpчү. Naraq bol etondары. Nan semirgen qaragıla. Na, avamdagı taң kалтат bunu görүpчү. Men da koşup tartıp koyuyor deydi. Na qarap qola. Na, arkaсын жоонду. Torpo ekan, bir jaşar torpo ekan da. Ен tiş taştaydı. Emi tiş-tiştayt deydi. Qarap qo'yingizlar etondары. Bugün bazardın en aldığı işler oldu okşaydı. Bunlar menen anan naraqtagılarçı. En ele kızıgı maga dağı delem mınalar kızık boldu da. Hazır naraqtan gün çağılışıp kaldı okşaydı. Mınalar bular görüp aldı. Dağı dile gözün toyup oytadı buga. 300 mingden kam var degen bukalar da bular. Bu yakta bağıldı okşaydı olmayımça. Daha bir şeyden tartalım. Qaysi bunlar bavul da bak ha? Qaysilar? Qilya. Oda qilyapti so'ray. Qaysi bavul da takalar? Bunlar va? Qanchadan? Necha 4 atangmi? Qaysisi? Bunasini. Qanchaga? 260. Bering shuni. 70 ta böyle. 70 ga bo'lsa aka, 70 ming so'm olishlar ekan deydi. Ha? Buna narx chekidagisini aytasiz baka? Mana Buna cho'ng ekan ha? Buna cho'ngu bavul tatgan 260 mingga berib aytatgan tuğanlar. Elning bari tang'ali usulga qarab aylana bo'lib turib qoldi. To'g'oloq bo'libdi. 260 mingga berib aytdir. Buna qirmasang-da bu jo'sh ekan-da. Ancha dile bunday nima berib aytgan.